nde ngai bazongisa ngai na bana na ngai na mwasi na ngai na zonga epa na biso awa nakokufa na bana nakokoka mboka oyo te mboko eza mabe makasi moko eza mabe makasi navandi boye naza na papier te naza na mukanda te mboka ya bantu so babumi ngai bana nga bakokende wapi. Donc puis Afrique du Sud dango kutiango eza ndeni neza malamu to eza mabe. Eza mabe eza bien te eza mabe makasi eza mabe kotambola bien te ba tourner ngai ba entourer ngai na moni nazana eloko moko ya kosala te bazana arme bazana mbeli na kosala nini zonga nazana posa ifona monaka papa journaliste Patrick so na bengi ye ifonga respecter na ebisaye makambo zo sala sabiso mais parce que awa nazo senga bino kwa difficulté ozana bisika ko vanda te musala ezalité ozali na bana ebele yebisanga nano avant na tuna nano lisungi bozo vivre ndenge nini siko bana bazoli ndenge bo vivre ndenge to nazana eloko te soki mwasa salika na salon akozwaka eloko tokolia soki mwasa jute asalite tokolala tozana place moko okende te batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino pe boye malamu na mayangani na Politique TV. Nazali wabino Patrick Chimanga tata ya mayangani na Politique ezali lingomba nto ezali bisika biena ko yapona ko sangisa ba congolais nyonso ezala ba ya opposition ezala ba ya pouvoir ezala ba baza intéressé na maya politique ezala ba baza intéressé te na maya politique bino nyonso tu boya ezali bisika na ko sangisa bino mpona ko manyolela bino maya politique ya mboka na biso mpona kotea na bomoko mpona kotea na bolingo mpamba te konyi moko etokisaka nzungu te esengeli bakonyi ezali bele po te nzungu etoka bilei yebela bana Kongo balia na banzi ete bososoli wana ezali lokola momesano ndenge boyebi tozali kokende kokutana na bakongolais ya diaspora ya Afrique du Sud précisément mpoete bayebisa biso ba difficulté nini bango bazali kokutana nango mpeto eba na kosunga bango na bisika tokoki kosunga bango na niveau na biso lokola maison ya média na yango na uti koyebisa bino ete tozwi appel koutana moko ya bakongolais ya diaspora abengi biso mayangani na Politique TV elongolanga moko Patrick Chimanga tata mayangani po ete topusa na pembeni na ye toyeba na kosolola na ye po ete azali na bosenga tosunga ye kasi toyebi te tokosunga ye ndenge nini biso toza maison ya média tokopusa na pembeni na ye na bino na biso tokolanda pe tokoyeba nini tokosala. Merci beaucoup batatu bamamu moyuwen kuloku mpaka biji mu émission wetu mayangani na Politique TV. Mayangani na Politique TV ezali présenté to uji présenté kunji mema Patrick Chimanga tata ya mayangani mono jibamo na chananga yanyito tudini mwane tumusomba kuluseka lwani kadibi gengela tumwela nkongo tumanya ni chigimutu kebela nchini bwalutetu tudi maison ya mayangani maison ya média tudi twakula malo politique en même temps tudi tuya ku mwaba ujiba congolais diaspora ya Afrique du Sud tuikila na bubwani batwambile ma difficulté ya bwe puis avantage na désavantage ya ko kwikala a kaji chana nenga to njinja lubili ni kumwele lukongo tatu wetwa papa Patrick jina jebangani yanji matanda fiston tatu matanda fiston anji twambila tudi mujitunga kai tourmo Afrique du Sud tout le monde Afrique du Sud précisément mon province kai sudi ma province abon Cape Town tout le monde Afrique du Sud mon Cape Town mon voano ambidi kadi anji twambila ujumu tubiki jila chini problème ka ujinende bwal to sombi to monyo tubiki jitwalo anji twambila banga kumbangi ni kundekelo ujumu mbuka henyi ujumu fika habi shini chidijutu mabwana utubiki la nchini ya njimunu bikila wakunwambila koko mushundu wa nuruba kutwambililo ku papa ambassadeur mushundu wa jikenga ditutukenga mu Afrique du Sud kajena jikumbana tu bidi bilomba bwana tutumulomba koko bwani mu position tubanu bikila bwana tumulomba ko mu disposition tumwambila faso to bafika mu jitunga ni mushindu mwina faso to basomba udubo kala mu jikumwana etu wabadu ba ruba kulita kunetu yo kutwalo joko kumusoko babe wa kwetu
tatu ambassadeur ujumumvwa umwa wabana beba ujila wambani ujini jikenga jabuni di muchi situation mubini udimusobwani alukila mu Kongo kajikimu manye mushindo wa alukila mu Kongo to me wewa uji papa uji responsable kengela bwani utubikila koko tukuesha en contact nenda no ikile nendo mwana mushino mwayo wa kumwaluisha kwa alukila mu Kongo me tonje tumubweshi kadi wewa fiki kunego bishi udi mufiki kunego bishi ya mema njimusomba papa wanyu mufu ari papa wanyu mufu mema kwetu njwa kumpala papa weba mufa muchidi mukai ni uji kwa kumpala no jini bana banga kwenu papa mufa mungondu ya c'est comme ça kadi kantanta même kaka kwena problème to tumuluka ya papa mufa papa wanyu mukwa bwa kumuloto toi kashika papa ne balunda benda ne balunda banyi meme toi kashika papa atu twalukila majulu wenzeki maluon swajik kada tujil majulu ga tubashala bena famille abata tumukaji ba kuma tumba ba vuba lwa bomba vo présent jimona papa le kwanya rwanjwa ngata basala iteka mulo wangu mema njinya mwaba bu comme responsable wa chintu cha tawo mema kwebesha basala me urumunu tuma mwabe u nganyi ni womba tutuma mwabe ku Robert Malumba mema no echikundu wangu lwa malu Robert Malumba to lwendo luwangu nda ya mairie ni nukala mawo echi residence wa mude juwanyi meme ke bayi kwadia ndai ni to bomba tutuma mwabe ku jubose meme neto achi tukachena bwa kwenzeka to akula achi tukachena bwa kwenzeka to mema kujuka mema kuyila mwakalamba nzefu anje nyila kalamba nzefu meme nika nasari muleju mufa ubusomba ni papa ano mulo munga kwila koko vraiment kalamba nzefu uvumanya papa bien ni yemwe no kuvumuntu kugirika kumajilu mungambu lishebikona papa eba jina jendangani katena ja jina ja papa mema nyangwila champion okay yeah mwana wa nyangwila champion yeah okay mema kuambele kalamba nzefu kalamba mema njimu mwana papa le mwanta basalayi muteka mu majilu papa kumwa kweza nashi lubingu lujimato kadi muvuma chitsokwenza ka nchinganyi kalamba nzefu ameto achika chena bwa kumbana to kalamba nzefu ngambulo mu mashineni to ayikumbela atu tufika udumwambile bwani to wewa jibedi muntu wendu keba udukebela bana bene nashuwe mudi amudu wendu tambaka wendu kebemu udukebela bana bene we mujimina bana bibiri bashala chinto aji kudi bintu bidi bana babu ni tatu bari bwa kwangata mekar chinto tuba bigilin chinto mu parcel meto achi tu chabana bendo kamkola shabana udini bangani achi kanu ndro kujugila kuluto kwa tumuna muntu kufa tonza testament ye ni to mwabe u to membuge ba mwabe bwani mbatuma kwa Afrique du Sud te kwa Afrique du Sud meme ni kumwelele kongo ni papa mudu keba kututuma kwa Afrique du Sud muna musumbu abana unji nawe muita bunyi bikona antu musomba kujitungere kumbujimaye we kutungambudu isato chitumona na 100 francs weba to kadime pourquoi di beda duflo papa ukajujinga bokubanga dingede meme ni amba turumuto ampide mutu tumone to Afrique du Sud tumvuni muntu wa kwa Afrique du Sud tuzakala tukanga yete to tukamuni mafoto mine tutumona atetu nito nangu makase yetu bantu kadi atetu mbula babo Afrique du Sud wangambi jinito mujimuju kuntoku uruweta nzubu bitu byonse byanzubu biela ni wenza 3 jours muntu nyari kukwangata nyaka kudeja mwabo mujimu butoka kwenza matuku bwa bidi umbuto ele kundeka mwabao tudi mona Lubumbashi atu tukwata Lubumbashi tetu kufika pinje kwa mulunda wenu tetu kufika kwa mulunda wenu atu tulo wa mulunda ndo watu akajitocha basomba watu le mwaba panda emwa Lubumbashi o injila atu injila chauffeur wa truck ujulu amvu Lubumbashi tutigele ni papa no bimba tigele ni papa no bimba tigele nenda do bimba to injila nunu ya nyinu mona mudibana beba bagenzi ka vimu impa ni bachala bakudimuka mentalite batu eri ku machine akatoba manjilu tutuyile ni injila itu katona ba manyini yemu abo mwino to ayi ngweitu machine ara kwata twende tuye to anangu mutu chibebe yamu tukwata teto numu jebu twafika musongo abo biri jebu tufika wo batutula chauffeur to ambire wa muri mweje bishi waji unju mwanga chila makuti tatoto shiyaga muntu mwino rbo ko ngata wei mbigila papa telefone ga wita mbigila papa telefone ga wita to tukala ala musalamu go atula ala musalamu to ba passager
batu bumbuka babanda mabisa balo ba mu Cape Town tetu kulala mu atu tulala mu bubu chamu jinda njimu bigila telefone juit mema kumwambile no papa karwe mu abutu de muru mutu bigila uru mutu tum yakulu ya chana ni diwo yitur katu yibamanya tu e mo abes berbo kutu compliquer mo abe musansa mukes ni to wona mutu junu compliquer mo abato imana mo abau mutu juno ombula mo abau meme uduto ebe jenu nujiye meme nika shena mwe mo abutu junu ngebe shanga ni mo abe boku ngambila bwani mo abe tujiye kulanga kai ema kuimana sansa tetu kweta muntu mugwabu mwikala wakula lingal tetu tonzambi watu kuchetu kutetu kumubikili ari muka jani mubikila umwebe na atudiye ye wamba to tuli muje buru chala batsombati ka tuli muje buru penje buru nya karpinjego bisa pinderi bato ambira boku tombula mwabetu ya ino nene basuko ngata bisa kapitauna nuno ngata nuno juko mwabeu mungu juma 12 ko boyera kun tomu dina musizer wa malab ya somba turba mona murundo enda wa menu ngwachira foto mwaburu mwimanao memu kukwata foto mwabumvu mwimana bambula foto ngambura foto mwelele katoto tumona muntulo ni jeep ari muntulo ni jeep wimana o neno ji des enfants ya Robert Madumba tetuni ya bo sava umuntu wa tujibiye ya bis biya bibi funda mabisa kuko ukamunu jile deja ukamusumba mabiya turbaite tunumukalenga uterite ton kubis ninchi ntu chakuja ninchi nyi katu inachi to ni bana bateketa banje nabo kwamba bateketa bikola bari kumbe bana bari kuchitanda njiri bana 6 anji ntutuka to ba tuzukuni bisa uti musizere wa malap teto akara wabis tutulu teto ngar muabeu to ashari basomba tubi baskar mu Cape Town eto kade muaba kutuji kabidi ngwei kabidi muntu mwene ruko ngante ta papa telefona bomu ya molo bomu ya anshi teto kweta karsom kwabo mwikala wakwetu karso adu ngesplike ungambili to to mumvu wakulalanga wakwetu teto kumubikila kabidi mema kuda kwira mundu rweza chintu echi mpapa kubula ba rweza chintu echi adu tubikila teto kumubikila teto kumexplique tiye kutuambile to imwa batrum Cape Town watu tangi mwapa kanone ni muntu mema katone ni muntu to watu angachi wainetu mulokation lwa epiveli mu Cape Town kusala basomba twasomba kumbere kwendako wabangi dingambile mwochero wanyu munemu mudu mulwemu ni bana baji nabo kwa kukumba ne musokuto ni bana baji nabo kwa kukumba ne musokuto memenye ka tatu wanyu mudu wamba munangwa bijibishi wo bakufuta nzubu munemu duwenza nungu babana kujo duwenza nungu memkusale mka zambi wanyu kujulu ngambula uye nanyu kumujuma mungu wa mall kumol mujuma wa kumpala mujuma mwa frigicida bwanyi mem bwanyi di ajumuntu ulo uimanyika mashine nda jipa jeni ubwele mu shop adi muntu asumba chintu chenda adu alukile bokubwele mu shop bakubwele mu mashine urubanga mu bikilanyi mamuntu tubikile kuya lwakubimpa ari mashine kwa bwaza boda lwe mudu imanyika umubikile tu udu wambula makuta tubikile kwetu ni 5 francs makuta amabende amabende boto kwetu kwako 5 cents ni 5 cents kakutabunana nungwe kakunzi yema kweza mudu mwa uti ni munya woso yema kweta makuta verend mu valeur wa 2000 francs kwetu mwena mwaba julungi manyina ujini chakumpesa makuta 3500 mema kweza mu valeur wa kwetu mema kweza 35 rand to tatu muju muchena ngumbana na auto echi nyimona mbalo buntu bamwabe bakunshibe mema ngasho kuyi anga kwese wepine 3500 bana banyini bagada changa kwese verende bana banyini bagada chingi mema kwata verende mema kuyi anje nya mema kwese plikende kwantu basoma nendao mema to mai mujimu chakumbana to bochini chia mujimu kuyi mimpa kwetu bana bantu mamwabeu to kwetu na chamvu ngende cha moto chivumu vi wabu ine unungu to nyimulela bana bambika dale bon mechi tumubijile bintu bya nungu to wo monsere munemu kadimi oto iri mom kadibana badi bachubuka badi bumuru kadi batuto tsana chofere ya munemu idino dringa iri talen konkole bipungwe munanu yidi machitu kumatup onto chubuka badi bafabafu memene to munju memu mona jitungeji chere mune mema jungumbana na shika kesa to
na chika kesa ka jena jungumba na to moshera no munga bela mudimu achana ari moshera wanya ulite ti wa peter mudimu wa security ani ngeta mudimu wa security jo le même jour nga boede même ba bandi bampa tukira mu security mu lwangu la security to ile tombula o pesa telefone même na muto ame kubenga bo telefone chichimpa mema ku telefone tama kwambula telefone ku film barba ku shibe banta telefone bangata bayi mema ku ile boss awu mema ni boss afu kongole mema ni boss mo abudu muntu ma kumwimpa wangeze mudimunga yanyi to etere wona ka ngwatonse kuna shibantu babichi woto sai tambalomba muntu moyele aju muswa udu lekela ngebe muntu mugwa mteta pinde kwa ngebele mugwa mujumu kuwangini mema kuri concentré mema kuri concentré to munji nyeni matukwa ngai forsa nu njikije kuna shungondo eu mpeto ko kundambo adu kutawu njiba kufuchira kubana banyuzo mema kubanga ji ku forsa kubanga die tinganga no moto ngafu sombani mulongo mukala mubujumuko so mulwa mukala mubujumuko anju mona to kwa chimeba makol nyanga tamanyi muwaba wa muntu ke bakumenyi muntu muwabetu Zambia nzero sa meme kujikije ngondo ayo kwambula makuta kumpesha meme kebela kufuta kwambia kungondo kungondo uvumu anga bangi mema uvumu mpesha makuta bu wampesha makuta 1200 rand 1200 rand kwa ngundi mujimu presque 100 quelques dollars chimu manye meme ni bidibi shimu nemu meme ani mwikala yoka non 100 du moins chimu 100 parce que 100 dollars dit presque 2000 monnaie mienzo bukwetu mungada 1000 rand ujini 100 000 francs voilà 100 000 francs toteka ni 120 000 francs voilà rwagwe 120 000 ngari kepere makutao chimu manye ni bidibi shiku ne kuto ema kwa ngata makutao ikadebire kageba pale mema kufuta pale mema kuambila madamu wewe mumanya suku kwena bokala musomba na ngwatu mema kuyeka nyungulu kati kweta binye muntu mwa kumulombera kubwana mwangata ikalo kwenda na jisuku ngenda njambo chumtu abana bikala batata izala nyamba tutuma musoko ene chirumbu chuko madamu abangu je kusalo mema kubanga jenjike babulo ne banjike babulo nyama kutirana ni bulo bugwa batangile meme kwetana ni bulo bugwa bolo bwa pentira mujumo akacha kukungu voilà tungela brass traga bidi tungela penti ntungu manashima malata kulu na eche bulo abu bwa pentira bakula ba pentira musaita mugwa anji fika bari bangi di bwana to udanjo banga de ku 50 tumona tetu marka aju wenza mujumu wewe we mwenza mulibi meme nto mujumu wanyu meme nto bangami na tutukwa cha shambru mwele wanju travail ku shambru mwele awo tumona mu shambru wenza bishi umwene na bweji mu shambru mema kufita skin mema kufita couleur wa peinture wa mwele wetu wa light wa mutoka mema kufita couleur mwimpo mu bandage wa munda mu shambra kufita 4 ans wa bimpa ban féliciter moi bawo bela bambandisila bantegela mwa ba desaren njumweza ngeza lubingulum lubingulu biji saita wiman saita chantier c'est chantier wiman mwa be mujumu mwena mweto kumwena mulenga unjuba mwenze ko kungenza ndala kwanyu kumbele wabafuta ku par des semaines uweto kujikuta kaje mwaba bidinto yanu ubile byense nangu bidibish yama kwa lukini anyi ndo mema kunukweta mwa bu security kabiti mbanga jenza bimpati tutwenza ko bantu babidi mwa baba satu ngenza bimpati ngenza mujumu mujumu anu jiba de apa imaja to prendre difika ku ngondu mwinao manager ubikla yebo saweto anu woto mujumu yimana bwari bari batula makutamulu wangu bwari kufuta security nya bari bakukangana bwari bantu babendera bakwenza muri bari apa imaka baba monato chito ama problem monje musomba anshem bampatulu kunzu ari bampatulu kunzu meme ni ka bwari jitungedi we kuyumufuta nzubuto udula alambiru ni ban bampatulu kunzu bari bampatulu kunzu meme ni ka ni mo bengeze chinyi muju somba janu muntu jo sotono ni ben mema ka expliquer ma swam go yeto muju ni bana no chambo kulegera to wa baba che mwa becheni mukutoto no fenji mwato wa atru mukuta 950 mu 950
ngambu sa 50 ngaishi mama na sumbaka fuka bukulega moyela o no no senga renda mo valero ana família senga sabe te quata 50 ani que ba nós tudo segui sumbaka mafuta ga 17 que ba tudo segui bana ba meze bicho baje to ambula wisa eu to kalo manenda mwana zubonaka te tugeni wisa kulo mwana zubu kuambia o 1300 mo valero wa 130 000 francs etoko ngambulu mukuta 800 kumweshi mema to antu bwela ko chama kusoma ne bana ambelu to nangu ngenda ngeba koko nachukusana 50 ngwesha adashika yeto bwela ay kumbelu to bwela kumbelu to bwede malaba mushala malaba muntu ojuno mala mujinda we wa pecha makutanya tuka ibintu ambelu kawambula ngwatsu wendela ambelu kawa to lebyo ndela ambelu mkatatu wanyi kuri murumba tuile bintu nungu wewe ni makutanya urumpa tuile tubumva nungu twajira makuta mukanda njinawo mwabeyo wa we mwenzi tebetangani abuta ndibutelesh kari pinje wewu nyau kari pinje urumpa bari patuile bintu bijibish wochene ni makuta metona mpinga jila kuna shianyi minayi nyenga ke banashi ka mwaba mkwabu ndomba mwene lusuruba kungomprendre nito we mwabe manu jumona mwabe mudu wakula bwa makuta mudu wakula mwangle mwana nyumve nangle mudu londo we ukeba makuta mecheni makuta to na ngwinjira baba kushibe bwa nukulonda shikibiri bwa makuta auto namika ari bwana bari ngamiri papa kula ari mwabe to anukubilela na mwana ngambile ndana ngoni papa kula ari mwabe to mana bai dala kuchila ari mwabe to ndushende mwabwa danger meme nyasi ni mwanzo butatu ka iwele menjito to ikalo lulufulo lulwa lulu tutsanga na bons bo ye uri mutu tumawu mumusokwewu Robert Malumbu mutu tumawu mumusokwewu angata butumbi bo muri mula mabenda bana bimpa muvader me wambula ba bantu wende ke bwa nyashibei ukamutuma bana benda kumpuku wa Afrique du Sud anyi na sumwele kumwa kuito kuto okay tu continue wewe kwalukila mabu bana benda mema kwalukila mabu bana to mata mwalukundondo nacho kumbele anji tuya kumbelu mata muri banga jensa ke saka shimo butu kujiba kai ma 22h tutumona ba 27 ma 23h ba toke ku chipi memo somba mungwasa batuma mwana abaka shikumpala pinje mata mudumona ne kama anji mwana abaka shimwe kukangulu ku chibi akuto dito jimuna mwana abaka shitwa tumva chiri mwana abaka shi wambi anu jikangula ina babalu mabima na kuluseka anu jikangula jenda jananye baboyela munzu ovo munyema mumunya twakukwachi bweba filma washika twele nanyu mwabau chingoma chimpa chintegela teta changoma ni manyina butu bwalelu ebwe bunungwe mbwadu tukujalelu ja mudisambo ja kucha wada adibimweti lelu mujalu lelu mujalu 31 décembre 2023 mema ningenza chini mwabebwa kunye pinja kadi ba pinja benda ba verifier mububuto bwo kumanya biri mombo kwambula bitu ba valer na aba fu jiba fuka janyi madame ndo bafuka uyuka bikira bantu bana bala mwabao madame kama nyenda angleto birika wantu ba legenda lusinya pinde kana ka kumpala mudika tamba kumbuka banga ndi ba expliquer ka bambile kende ka bambile ti boba mudaba mgavu balonda mwana ni mwana ku comprendre anglais abanga pinjeo juko kangani ni bobo hapo chinu file to yeya tuechana makuta yetu makuta kai nyo tuecha makuta yetu 340 me kama ngini makuta yenwanyi nito tatu mwene nzubu mutu bikila bwani to tumurombela makutenda mudiye ka yuna kufira makutana ntumeka memubwela malaba muchala ngabengi bokubwela kumwesa makutenda nzubu wanyanyi yechi wapapa anyi yechi nzubu wanganyi meme ni wetana nenda bwanto njingeba makuta njindwesha makuta ni mwesha makuta yenda mumvu mulomba muntu mugwa makuta mungambe ulojilolu kuyumulo jilolu to utuma mukajeba mudinda anjelo ngata 340 alwa mweshi kari kumbwanje kotana banku yikela ni tatu to kanyi mwana muri bambwelera muntu webage bukunchu be jiba fuka janyu ruye bade batwambila mwaba mukarcheni zubow bagato bashibela ana mumu tatu do muna kuntatu mimpa utuja makuta bene baba fuchidi mekanu yo somba momuto okeba pinje musundoro wanya kujimija bakopa makuta yenze bishi ajika o congolais wetu mgwabu uvuji nsambu Décembre dans Zuboa adu mwana udumbikila ambu mnyema bwalusu wangu bikiri wambweje munzu mwendo wa bloke udu ngambele to mana mbikila uba
kwene mushindo we kulala mwabetu mema kudi musombo mgarti mga mweza bili mbiabu mwa Free City njimu manya selo muri bana hapa bana bari bo kuye mudiba yamu mudiba kwambile bari ba ko elimine kuna shibine le to kaba ko elimine to na shima adama we bawo bari ba mo elimine adiba yani muna balu kleme ba makol jimbi kila uba mwabe nonu ke ba na shimo ba mgwabu nubutam memu munu lama mwabe mudiba muna munu mudu mubwela mwabe bari ba ba ngenza mpinye mwabe troso mwabe urumutereje nangu mashini alwa mwatuka bantu ba bana ba bari mwabe bantu mwabe ba muna bwani batu ba bai wabi gidi mashini butu kwa mashini alukutu itap watu amejini umushane no bibutabye ne byabilamba bibidi ndai na byo bya muzi ba bishale biri muzi bomba acho bomudinda nitomona cha agency mashini alutambu butabye tuni bana toyi ya kudebine bitangalasha uyu mushindo wabana to bana banyiniza to kudumugutiba ga tushekwe kliza butuba madama basambi butu kwa to kongolo kudisambila twameba mukola le zambi beta bumuntu mulala mutanda munzulula tubwene to ashare balala nipinje tujene kuchitanda to rezone mwabe bwana to mujuba keba makutabu mudiba keba makutabu turuba keba kuna shumuntu ni tuba keba mushindo ateba kuna stesarenda bakamwecho kuku to chere bakwezi bishba bekira president wa bene muchimeu wabaga ngabinabu bamwe explique bayi kunenda mwaba bamwe shamukuta tuba kusoma kunjidala bwana kundekere kwa ngundu zami ngayenda kuri mwana chagenze kadi bwanyi jikenga ritukenga mujitungeji madum Robert madumba mutukenga sesa munivorga kokuto njitini vose yenda iri mungelela mwabeu donc wani mwabeu wo kena muso kabidi kusomba munemu to par rapport à ma réalité mwabeu muso no walukila kumbu Kongo ni mukashi ni bana ya papa wanyi apa Patrick ni ngwambele ni muntu musombo mudutunga ja Free City eri musombele lukuka kumusombele chintu chuko wabuto kumusokuto mutsoko mubi mema che muso na chubwanyi mita we mungambile mwabeni mashini ngowa mujumu ngowe wapa kufuta mwabe 15,000 rand mashini ngowa bandu yakwenu mema ni mbanda mu mashini nyakwetu cheni munanga bili musoko kwetu bangaru choko kwetu apa ambassadeur alite ko tutumulomba ko kubwalusa lwanzambi muleji wetu atwambulusha ko kumwambulusha wa bantu atwambulusha ko ni bana banyabe mukajanto alikile ko kwetu tetu balukila kwetu aku nitumulombela zambi nito atazambi tulomba kuzambi atakunashibidi mwabietu biko abibira mutentekele ko kwabiendawo twantu muno kanu kwetu tetu amono kubintu ya papa wangi ngajimbi munanu nungu bana bayimba somba bajilegelele kuchinyi ndomba ku papa ambassadeur toasa gijila bata tubama mundi bana betu ba jinanga. Alors, tetu twenzi mujumu wetu monsieur ambassadeur wa République démocratique du Congo mo Afrique du Sud mujumu e bango weu tuje tukutumina emission weu tutuma emission ku staff yonso ambassade nenu bana betu badi batutangila hambe lwa jitu bajukumputu mo Europe bajukumputu mo Amerique baji mo Afrique mo pays Afrique ambulisha imwaneni tetu twenzi mujumu wetu wa kufikisha souffrance wenda kunu jinenu. C'est à vous maintenant ya kumwambulisha bwalu batubamba ni nkunyi umwa kena mwakubobesha ngunda to bigengela nkunyi kala ya bunyi bwani mujilu kala wa bunyi bwani nkunda yiboba bantu bacha mwane tu ujini problem mwambulisha ikoku ni ambassade ni muntu yonsu di nashini chintu cha kutuma nashi $1 nashi $10 nashi $100 nashi $1,000 nashi $5,000 selon mudinzambi muku toucher ambulisha mwane fiston ujini bana basambombu ujini mukaji ni bana elu luhangu luhangu luji lufu lwa papa lufu bambula basela bwa kuteka okay balungelela mara mukare benda banyanju okay ni luhangu lwa papa wende lujibana uvumamba ni lujumwa bakai kumbujumai bwa badibatangile bekala ni reference luhangu luji attender ano après tender tujano mwa enfasa ni tender kumwabutu jimtetu mwabao nenu bana betu bonsu baji kukasai baji kumbujumai baji muoza environ wa tender nujubamanya mwane tu fiston mutanda uji papa wenda leki Robert Malunda mumu manipule bwa kumumbusha kumbujumai ni yene mukajini bana kumutuma mujitunga ja Afrique du Sud jidika imumanya to jijiba kula mwakula ka imumanya to bwa niye ashala jokipe ni bintu bya papa wa buselon yeye mais aha jibafika viu di très difficile toele menju
bwana ninu mwambulishe kwa kutatu bantu bonso bakumvi ngabambidi ni muntu wonso udini besoa kukwambulisha kengela tu contacter bwana tukuesha numero abu nuikila nende ni kala bantu bakwambulisha ni tukukebe bwana walukila ubela kwa merci quelque soit ambassadeur quelque soit bantu bakumputu wani ba mu Afrika bantu bonso bakwambulisha ubela kwa merci kaji bambila bwana uju mwinjila jambulisha jabu bwana tujikisha bwale ya njimundo mbako kubwani bangambulisha koku bo bangambulisha koku bwalu mitai munjini bana mu ambilo ngenda ngenga kana na bo banshibe bufuku bana banya bari batangana kamujutungere banyanguka njindo mbako apamba sadere bwani moyo anzambya mubwele kumunda mwa mutima mwenda angambulisha koku ngaji ngeba kono kwaji ngajinya angambulisha koku aja ngumbusuko memana mu mutsoko yemu ngaji kana mwa mombo koku mujimono kokwetu memmono kono kwetu nyisanga bikola bapawani twaseke jilwa bonyi mwane tufisto muso anu bwani umbuka mumuso kwemu alukila kwetu ku Kongo ki chidie muso tumodanga na kabiji hanyima epui chidimu chilenga bwane ni bonso badi batulonda tuji le 31 décembre 2023 ni tumona na kabiji twaseke jilwa bonyi mwane tu okay merci okay twaseke jilwa bonyi